Sırtqa çıkıp sen artist bolboyla koy. Senin kim ekeningdi Allah Taala'dan keyin ayalın bilir. Oşondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum li ahlihi ve ana hayrukum li ahli dedi. Peygamber sizlerin en жақсыларыңар birinci katarda oturganlar degen yok. Sizlerin en жақсыларыңар 3 yol hacıga bargan degen yok. Sizlerin en жақсыларыңар 5 yol umraga bargan. Sizlerin en жақсыларыңар özünün nikesindeki ayalına, üy bülösüne жақсы мамиледе болгондор дейт. Men deydi Rasulullah Peygamber. Üy bülösüne en жақсы мамиледе болгондормун дейт. Taksi aydayсың, клиентке жақсы эшикти ачып отургузуп коюп. Шашлык сатасың, bir чочун аялдар келсе столду коюп, көк чайбы, кара чайбы кызмат кылып. Kafege varsan jönököy bir ayallar bir çay berip koysa, çoğun rahmat, kolun dart görбөсүн. 30 yıldan beri çay berip atkan ayalın aytıp koyboysun oşonu. Köçödögü senin klientke bolgon, начальникке bolgon, başka bolgon mamileň bul biznes. Ne eken? Biznes bol. Senin kim ekeningdi ayalyň bilet. Üýge ayalga bolgon mamileň kanday? Ömür joldaşın kebilet. Menin kan dosum var deydi. Menin kıyamatlık dosum var deydi. Senin kan dosun senin naskingdi juu berbeydi. Senin kıyamatlık dosun janыңda 3 gün qoňuruk tarsaň janыңa jatpay koýot. Baldarыңды tarbiya kılgan, içki kiyimingdi juugan, üýüňdi tazalagan, ayalyňa bolgan mamileň kanday? Balkim sen birinci saftasın, biroq ayalga bolgan mamilesi kanday urmatymsın? Paýgambar sizlerden en жақсыларыңар ayaldaryga жақсы mamilede bolgondor deydi.